Dah lon dah. Ha? Banci Selayang. Dia. Pergi masuk tu. Ya. Oh, iya sadia. Dah kena dia dah jauh nah. Tapi tangi orang rantau deh kalau masuk ke Facebook tu. Jadi istilahnya ibarat no kawaso tari kata rata kabatu apa piman jualadu tarasu pagi kita pai pula dicari lain nasi sampai dan tu cara